Thokozani sanibona nedumelang absheni endalo bulisa la Inyanga YoMpedi Mkhulu ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD ilang tholakala khona ilang phakamisa abantu khona la kule ndawo ngiyahlola mntaka baba uma ufuna ukuhlola ufika nemali engange 1.5 ngiyakuphekela ngibona ukuthi kanti inkinga yakho ihleli kuphi uma umuntu ufuna ukuphakanyiswa mntaka baba woza ugijima sokuphakamisa la kule ndawo then ngeke nginamaphoto amaningi of which ngisiza abantu ngawo ama platform angazi ngine gambling perfume gambling oil gambling spray gambling what ziningi uma umuntu ogembulayo wena nje uma ufuna ukuba nemali fona njengamanje ama number avela ku screen Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD ngiphatha umuthi wangempela uTT wangempela angifana lamazayizi yaqwele yonke indawo afika nisha nqoli imali meqeda lapho umuntu wakhona awusama ukuthola kuphi uma ufuna ukuphila fona njengamanje uhlutshwa indoda uhlutshwa umfazi emsebenzini ukhona umuntu okumise kabi mina ngiyawuphatha umuthi umuntu ofithi ubaleka inkabi ubaleka mhlawumbe otsotsi ubaleka ini Inyanga YoMpedi ize la for wena fona njengamanje ukwenzela umsebenzi wakho umuntu ofithi ufuna ukuthwasa ufuna kuphamisa ithongo lakho ufuna ukuzogida la ekhaya udla amagobongo esinto woza la kwinyanga YoMpedi Mkhulu Hoti sengihambile njengamanje siyabonga fona njengamanje makhosi Ingizima Afrika kuphina kuphila kufinyelela khona Inyanga YoMpedi TV siyakubingelela futhi siyakwamukela njengenjwayelo ke mbukeli wami sihleli khona la kwela mathongo sihleli naye Mkhulu Hoti sihleli naye Inyanga YoMpedi sihleli naye DStv Mkhulu ake ubingelela abantu emakhaya thokozani sanibonani dumelang absheni lo bulisa lana Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ungathi mhlambe mntaka baba awungizwa ivoice yami njani injena ke akusinkinga yama camera noma yamani imina Inyanga YoMpedi ngihambile ngentabeni mangihambe ngentabeni ngiyovusa amadoda kwaye ukuthi ke lapha ufika uyamemeza kakhulu ke lento leyo ke idle ivoice yami kakhulu so ngize la for wena ngizokusebenza ngizokusiza njengoba ngila emathini namhlanje ngisasebenza lo msebenzi lo Amathuna ke angizelanga nje ukuzobonisa mntaka baba ngiyakubonisa ngapha ngila emathini uzanda into zami ezokuthi wena njengoba umuntu uthola into ezifresh futhi ezistrong uqale u2023 ngesihle nangamandla siyabonga Sibonge Mkhulu sizazwa ke sibheke itopic Mkhulu la nama ngabe uthi Amathuna ayahlonishwa makhosi uthi kungani uthi kuhlonishwa Amathuna ngoba phela Amathuna kuyidlalela abantu asebashona kodwa sizazwa ke sikubheke lokho ake siqale la Mkhulu baba kunabantu abathi bafuna ukuqiniswa athi umuntu uyi-taxi owner athi umuntu uminister athi umuntu uyikhansela ufuna ukuqina kungani labantu baqinisela emathuneni uma umuntu kuyi-taxi owner umuntu kuyikhansela umuntu into enkulu umuzazi nje ukuthi uyinto enkulu kwi-sector yakho unezitha unabantu abakulandelelayo unabantu ofithi nje bayinkinga kuwe ngidinga ukuthi ngizoqinisa emathuneni kungani kumele ngiqinise emathuneni ngoba amathuna namandla kufana ukuthi uma umuntu ngimqinisa emathuneni ngimqinisa emathuneni kodwa angimqinisi egqokile ngiqinisa umuntu emapunapuna mpu angifune ukubona ngisho nandapeni la kuye andapeni futhi yenza ukuthi ngithukuthele kabi futhi ngeke andapeni iphenti la ngiyangisa nje mangilibona ukuqinisa ngisemathuneni ngifana lo muntu lo angene kuwena ngaphakathi uma nguqinisa uhlala kanje ethuneni uhlale qeda kuhlala bese ngufake lenhlanga lezi ngisuke sengiza nawe sengugezile ngwenze yonke into ngufake lezi zinto lezi ngufake lento lezi mangufaka zona mntwana ekhehla ngifuna ungizwe kahle uzongenwa amandla ongazange wabona uma isitha siza kuwe sidibana nesipoko uma isitha siza kuwe sidibana lo muntu lethuneni uma umthakathi ethuza kuwe uyojika la kusasa athi wena umthakathayo ngoba ebone lamandla lawo nawo amangasa ukuthi kanti lo muntu lo yila hamba nayo uma uyofuna ithenda uyofuna ini le ndoda lekhamba ngaphambili ayikhambi ngasemuva ikhamba ngaphambili ikwenzela izinto ngoba ngisuke kusebenze kuphi emathuneni so abantu abayazi ukuthi emathuneni kuyaphilwa emathuneni into zayenzakala
emathuneni ubuhle bukhona njengoba nibona kwindawo ethule kanje ayithulanga ngendlela okhuluma ngayo imimoya ephila la miningi futhi iyasebenza kodwa uma uza nami emathuneni angifuni edlala ngawe kumele kuyikuthi taxi owner uyikhiphile imali ama taxi owner labantu laba ngithi babazokwena uyinyanga especially laba ngibasize baphakamisela imali baphakamise into zokuthi zifake imali endlini nani umuntu okhona mefike lapha phambi kwakho umbone ukuthi unaleyo nto leyo kuzizwa akusikwakho la kanyanga YoMpedi uyindoda kwakho mufika la kumina la uyingane nanoma ngisho ngidlula nga40 years uyingane mufika lapha phambi kwami angidlali mina na taxi owner futhi angisabe taxi owner mina umuze lapha phambi kwami sizosebenza umsebenzi ethongo ithongo la kini uyi taxi owner likuthumela kumina ukuthi nizokunikeza lempande kuze umsebenzi wakho ube ngqono ungathi umufika la ngiyibabona abantu mina doctor ngihamba nama bodyguard angangena la ngithi la esigodleni ungena wedwa baba awungeni nama bodyguard wakho ahlala emuva le awangeni ngala phela ngithi mina ngumuntu ofuthi ngilandela abantu le ngumuntu odla esigodleni sami makhosi siyabonga sibonge mkhulu mkhulu ake siphinde sibheke la akucikisela umbukeli kungani mkhulu umuntu igubhu zakho siyazazi igubhu zonke zihlala ezigodlweni wayeza ke igubhu mkhulu umuntu mayesifuna uyaye uqale uzosithatha emathuneni kungani zihlaliswe emathuneni bakeba ngifuna ungizwe kahle abantu lento bayazi emathuneni noma ungathi emathuneni ngifunda esigodlweni la ngisebenzela khona abantu number 1 kungena ifebe that's number 1 ifebe umuntu udliwa kwayizolo afike kusasa athi udakazi ngibona mina ngiphambi kwakhe kuzababulali abantu abulala abantu ubusuku nemini esigodlweni kuza abantu abaqhithekelwe izisu kuza abantu abasesikhathini kuza abathakathi bafika lapha phambi kwami bathi hoti baguqela phambi kwami baqele hoti ngiyakutshela ngiyalomuntu lo zangambulala kuthiwa mina ngibulala umuntu ngilo ngimbona ukuthi lo wambulala umuntu efuna ukuzoshiya le milingo yakhe la kumina mara nakabakala uri ngingakaMphedi kinepheku yakhe kuyifilweni wonke umuntu mangimgeza ngimfaka lento le so that nanoma yena lo muntu lo etshela ukuthi yoshiswa nekimi awushimi nisilwane kimi sihamba nawe makuthi uzoshiya into kaSathana la mhlawumbe lo muntu mhlawumbe uthatha umuntu wafa uzuva lo muntu lo ezela enyangeni abantu abaningi babulawa uthola ukuthi inyanga ifile iklingiwe bathi inyanga ivele nje avuka ifile ingabulawa inyanga ukuthi bakwethu mhlawumbe inyanga yona yayinophutha tholakala ukuthi client ezenyangeni ize iphethe izinto yayishiya la enyangeni ukuze kube nesiphithiphithi phezulu kwempilo yenyanga mina ngisebenzi kanjalo mina muze kumina nguhlambulula kunomuthi engufakayo ukuthi mayekuthi umuntu okunto afuna ukuyishiya la ayihambe la futhi amangalo umuntu ukuthi mayifike endlini lesiphoki lesakhe nasi ubulala umuntu uyoshiya la kumina mina muze kumina wenza into asho ukuthi hoti ngiyenze into ngifuna ungisize lento leyiphume then ukwenze lokho so ngisasho ke enyangeni ufika abantu abulalayo kufika abantu abatshontshayo kufika abantu amasithani izimpi esibakhipha amadimoni kufika abantu abanotikoloshi esikhipha abotikoloshi kubona manje uma igubhu zihleli nami esigodlweni ziyasindwa and isigubhu into emali into ophakamisa umuntu mina igubhu zami zonke zihlala emathuneni uma umuntu eza ngisigubhu ngiyamtshela ukuthi khuluma before sikulungisele uzohamba nento yakho igqwele ngamandla silanda kuphi la emathuneni njengoba ngila nginegubhu ezenziwe more than 100 igubhu engihleli nazo la kulelo semathuneni ngizabe ngiyilanda kanqani ngendlela abantu bazabefunda ngawo into zami ziyaphahlelwa ziyasebenzwa ziyalungiswa ungakhohlwa inyanga YoMpedi mina ngiyisangoma angisumuntu owavuka ekseni afaka ijezi legushi melithi ukufaka ijezi legushi afaka isigqoko uqala afaka isigqoko sakho nasibhala igama elithi siphuma endleleni then you think ukuthi into ekanjalo cha mina ngiyinyanga of which ngithwasile ngisebenza abantu ngiyuza imimoya yamadlozi siyabonga sibonge mkhulu mkhulu ake siphinde sibheke la uma ngabe uthi mkhulu amathuna ayahlonishwa noma uthi kuyahlonishwa emathuneni ngabe uchaza ukuthini uma umuntu ngithi kena amathuna ayahlonishwa emathuneni kuyahlonishwa ngichaza ukuthi uma umuntu izinto ezifana ukuthi uyalalana ungazenze emathuneni kunabantu ofithi bayamathuna bafike balalana qeda kulalana usungqolile usuyile into ongayazi kunabantu of which bayamathuni bafike badagwe la emathuneni bayenza into zabo abantu baswela indawo yokubhebhana amakeba bangena emathuni bafike nje badlana la kule ndawo endaweni efana le umuntu kusasa into zakhe azikhaya into zakhe azilungi umuntu wenze lento la kunabantu abakhipha izisu bayikhiphela emathuneni into zakho azizukukhanya into zakho azizukulunga
ngoba uwena osuke uzifake kuleyo nto leyo. Uma umuntu respecta amathuna, respecta amadlozi, respecta indawo yomoya, respecta indawo yokhokho Mkhulu. Uma kunje la kusemhlabeni la sithi khona kusemathongweni, amathongo asuka la kule ndawo aze kuwena, azokuvakashela, azokunika inhlanhla. So wena uma ulokuhamba uyokhipha izizwe nenyanga zakho emathuneni, uyalalana emathuneni, nibuyela abantu nibashiya emathuneni, nenza nijwayele emathuneni, into iphuma endleleni. Amathuna ayakwata ngokwawo, amathuna anenkinga. Le nto le ukuthi i-president last year yavula amathuna, I don't know it was formula, it was what, amadlozi le nto leyo kwatela kabi ukuthi kungavulwa kanjani amathuna abantu besaphila. Amadlozi le yayenza ukuthi kungabi nepeace eSouth Africa. Yingakho namhlanje yabona ukuthi eSouth Africa izinto zakazi ziyasabeka, ingane zidlala noma bazo, omama babaripa ingane, baripa ingane ezina 1 year. Yiyo enye into nje ongayazi, abantu bulela abantwana, abantu benza imihlolo, ingoba imimoya ikwate ngendlela eyisimanga. So inyanga YoMpedi noMkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Uma ufuna siconsult sihlale phansi, sidingide nje indaba lakho sibone ukuthi indaba lakho kanti inkinga yakho ihleli ngapi. Uphatha nje imali engange 1.5 then ukwenzela umsebenzi wakho. Mawufuna ukuphakamisa uphatha nje imali engange 20,000 rand ukwenzela umsebenzi. Siyabonga. Sibonge kumbukeli wami, sibonge kuMkhulu Hoti, sibonge kubabukeli bonke benyanga YoMpedi TV.